Ovaj film posvećen je velikom otkrovenju pravljenja novog korisničkog naloga u domenu. U ovoj etapi treba da znate kako napraviti nalog korisnika na lokalnom kompjuteru. Dakle, šta je to nalog korisnika i šta je u domenu? Nalog korisnika je objekat čiji je naziv ime radnika kod nas u mreži domena, ime onoga ko koristi našu mrežu. I zahvaljujući tom objektu, taj korisnik čiji je to nalog može da uđe na kompjuter, i domen, i da radi na mreži. To jest, ovde se misli na pristup raznim resursima mreže, kao što su printer ili fajlovi, rad sa poštom i tako dalje, i tome slično. Dakle, objekat nalog korisnika je lična karta korisnika, našeg radnika u kompaniji i na mreži, a takođe i dozvoljava da postavljamo razne ograničenja ili dajemo dozvole tom čoveku. Može da koristi printer X, ne može da koristi printer Y, može da ulazi u određene mrežne foldere, u druge mrežne foldere ne može da ulazi i tako dalje. To jest, možemo da stavimo ograničenja korisniku i da mu damo prava pomoću njegovog naloga koji ćemo napraviti u Active Directoriju. Dakle, u ovom filmu ćemo naučiti kako se pravi nalog korisnika i daju dodatne karakteristike koje ćemo vidjeti da nam traže. Ime i prezime naloga, login i neki dodatni parametri kao što su broj telefona, u kojoj kancelariji radi i tako dalje. I vidjet ćemo kako će taj korisnik raditi sa svojim nalogom, kako će ulaziti na nalog preko radne stranice sa Windows XP-om i postavit ćemo razne ograničenja na nalog, promenit ćemo mu ime i čak ćemo na kraju i da ga izbrišemo. Uradit ćemo sve osnovne stvari koje po pravilu radi administrator na nalogu korisnika. To jest, ovaj film govori o pravljenju novog korisničkog naloga u Active Directory, u domenu i o osnovnim podešavanjima.